Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana no kuri Ibakwe Media TV muri aya makuru agezweho kuri iki cyumweru tariki 14 Kamena 2026 tugiye kwibanda ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibyaga bigari muri Afrika ndetse no hakurya inyanja ngari. Muze kunyemerera duhere muri Siraswa w'igihugu cya Kongo turebe hamwe uko situation imeze. Ndabwiza ukuri ko urugamba rwongeye kuba magasa hagati y'impande zihanganye ni M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC n'abambari bacyo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kwibandaho muri aka kanya turebera hamwe mu by'ukuri uko byifashe ahitwa Minembwe. FARDC, FDNB, FDLR, P5 na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye muri Rurambo mu gace ka Gahororo, ahitwa Kageregere muri sheferi ya Bafulelu muri groupement ya Kigoma mu birindiro bya M23. Ndabwira uko byaje kugenda muri teritwari ya Shabunda, naho havuzwe urugamba rukomeye aho koalisiyo ya FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye ibitero mu bice bya Nyarubemba. Byaje kurangira bite? Ndaje mbabwire gatanu kuri gatanu uko situation imeze, ndabahunza iyobera. Muri amakuru turebera hamwe uko situation imeze muri teritwari ya Masisi ahari muri Kivu y'Amajyaruguru. Haravugwa umutekano muke cyane muri axe za Nyabyondo nyuma yuko bivugwa neza ko habaye ibitero karabutaka ikozanyo hagati ya M23 ndetse na Wazalendo ifatanyije na FARDC hano ku muhanda uhuza Pinga na Rukweti werekeza mu bice bya Nyabyondo. Ndaje mbabwire uko situation imeze muri amakuru. Muri Warikare abantu batanu bakekwaho gukorana na Wazalendo, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibinyamakuru byo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa biravuga ko bamaze gufatwa na AFC M23. Bafatiwe iki? Ngo nuko bakorana na Wazalendo na FARDC, ariko se ukuntu ukuri na makuru koalisiyo iri gutangaza. Reka nse nyababwireho muri Warikare kandi hari amakuru y'urugamba aho bivuga ko ibirindiro bya Wazalendo byatewe n'ibisasu karabutaka byagabwe na drone za AFC M23 muri axe za Buhimba. Biravuga ko rwose General Sultan Makenga atangiye kohereza drone muri axe zigenzurwa na koalisiyo. Ndaje mbabwireho gatanu ku kandi turanyarukira muri Warikare kandi ahitwa Iluola naho imirwano ikaze yahanganishije impande zombi ku munsi w'ejo muri umudugudu uri ku mpaka w'uduce twa Banakindi ndetse na Banamulindwa mu gace ka Kisimba. Ndabwira uko ibintu byaje kugenda. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo abarwanyi 22 batwirwaneho na M23. Biravuga ko ngo bafashwe mu by'ukuri ngo bishyikirije FARDC mu misozi ya Minembwe. Ese ukuntu ukuri guhari cyangwa se namakuru atangazwa y'ukuri? Ibi nabyo ndaje mbabwireho gatanu kuri gatanu. Barabyinira ku rukoma abarwanyi ba General Sultan Makenga nyuma y'intsinzi gufata ibice no kwandagaza cyane igisirikare cya Kongo. Bahawe umushahara wa mbere. Biravugwa neza ko ubungubu umusirikare muto muri M23 wa wundi udafite ipeti na rimwe agomba kujya habwa byibuze umushahara wa buri kwezi. Ndaje mbabwira amakuru ari gutangazwa muri iyi nkuru gatanu kuri gatanu. Turabana rero kuva ku munota wa mbere kugira ku nyuma mbabwire byinshi biri gutangazwa. Biravugwa ko imvugo ya Tshisekedi yongeye kuri koroza ku hazaza aha guverinoma ye ndetse mu by'ukuri n'uburyo amatora ashobora kuzagenda mu minsi iri imbere, kuko hamaze iminsi hari inkubiri yo guhindura itegeko nshinga aho bimaze iminsi binamaganwa n'abatari bake nyuma y'uko hashinzwe ihuriro rigamije kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ihuriro ryiswe ngo ni C64 nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishyize hamwe bakavuga bati twamagana iki gikorwa Tshisekedi ashyize imbere. Hanyuma ariko ejo bundi twabwiraga ibyatangajwe na Joseph Kabila Kabange wakomozaga mu by'ukuri ku mahano cyangwa se ku marorerwa ashobora kuba mu gihugu cya Kongo mu gihe Tshisekedi yaba ahinduye itegeko nshinga. Twabwiye imyigaragambyo yabaye i Kinshasa jondi tariki 11 yitabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Martin Fayulu wanayikomerekeyemo, nubwo navuze mbona byabaye impaka cyane ngo yatewe amaraso y'amatungo ngo ntabwo ari ukuraswa, ariko amakuru aravuga ko ihindurwa ry'itegeko nshinga aricyo Tshisekedi ashyize imbere. Ubwo i Kinshasa habaga icyo nakwita imyigaragambyo yamagana iyi gahunda ya Tshisekedi. Mu by'ukuri Tshisekedi we yari mu nama yanatangarijemo byinshi bitandukanye. Turaje tubirebera hamwe ibyari byo. Mu mvugo ye aravuga ko amatora azategereza intambara ikarangira ndetse
ibi byose yabitangaje yemye rwose avuga ko nta kindi cyakorwa. Reka tuze tubirebera hamwe muri aya makuru tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma muri aya makuru turebera hamwe ku myitwarire ya polisi ya Kongo yakomerekeje abaturage muri Kinshasa ubwo bakoraga imyigaragambyo. Turebera hamwe uko mwuka wifashe muri uyu mujyi wa Kinshasa maginga yakomeje kuvugwamo bombori. Hanyuma turebera hamwe byinshi bitangazwa mu gisirikare cya Kongo FARDC n'impamvu gitsindwa umusubirizo. Hanyuma turambuka hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko Iran yahawe miliyoni z'amadolari y'Amerika kugira ngo ihagarike ibitero. N'amafaranga yahawe n'icyo gihugu cyangwa se yahawe nande? Reka nzi mbabwire uburyo Trump yahagaritse kohereza ingabo muri Iran mu ibanga rikomeye. Ese byatewe n'iki? Wowe ubana natwe rero cyangwa se wishimira kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV, reka ngusabe wongere ukande aho hasi handitse subscribe niba utarabikora nyabuneka, ukande like tubone ko ubikunda, utange igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Nimero 0784832107 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se kuduhamagara wifuza mu by'ukuri gutanga ibitekerezo n'inyunganizi ndetse n'ubufasha rwose n'iby'agaciro cyane. Niyo nimero watvugishaho watwandikira cyangwa se ukaba wanaduhamagara. Yes, reka twanzike n'amakuru yacu, ariko ubwo munyemerere mpere ku nkuru mbi y'incamugongo, inkuru mbi ku bakunzi b'imyidagaduro nyarwanda. Inkuru ivuga ku munyamakuru n'umunyabigwi, ni umwe mu bazwi cyane mu bubatse izina cyangwa se mu bakunzwe n'abatari bake mu gisata cy'imyidagaduro. Ni umunyamakuru Fidèle Kajugiro Sebarinda wamenyekanye cyane mu mikino kuri radio Rwanda mu myaka yashize. Inkuru ingezeho iravuga ko yitabye Imana azize uburwayi. Urupfu rwa Fidèle Kajugiro Sebarinda rwamenyekanye mu ijoro ryo ku gatandatu tariki 13 Kamena. Amakuru twakiriye nahoze muri kinyamakuru Igihe cyatangaje nacyo gitangaza ko cyakuye ku bantu ba hafi mu muryango we, bemeje ko yitabye Imana ku mugoroba ho ku munsi wo kwa gatandatu nyuma yo kujyanwa kwa muganga. Bavuze kandi ko kuva mu mwaka ushize yatangiye kurwara cyane, aho rimwe na rimwe yajyaga ajyanwa kwa muganga akavurwa gataha. Marcel Rutagarama wakoranye na Fidèle Kajugiro Sebarinda igihe kinini mu yahoze ari Orenfort yabwiye Igihe ko yari umugabo w'umukozi ukunda akazi kandi uzi kubana na benshi. Avuga ko ari we muntu wamwakiriye ageze kuri iki kigo bituma baba inshuti magara kugeza aho anabaye umwana we mu by'ukuri aho anabaye umwana we anahaye umwana we nyakwigendera umubyara muri batisimu. Hanyuma ati Fidèle Kajugiro Sebarinda nawumenye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ari mu itangazamakuru, nge nari ntararizamo. Mu by'ukuri icyo gihe yakundaga kwitabira imikino ya volleyball cyane. Ngeze muri Orenfort mu mwaka wa 2001 yanyakiranye yombi ari nacyo kitazigera kimva mu mutwe, ananyereka uko bakora umwuga cyane wa sport kuko ariyo nari maze kujyamo. Yari umugabo wakundaga gukora akazi kugeza ibintu bigenze neza. Ni ibigwi Fidèle Kajugiro Sebarinda yavuzwe na mugenzi we babanye cyane yarafashije Marcel Rutagarama. Yavuze ko Fidèle Kajugiro Sebarinda asize umurage wo gukunda akazi, kukitangira adategereje igihembo. Asaba n'abandi bantu gukomeza uwo murage kuko ari wo wakunze kuranga cyane Fidèle Kajugiro Sebarinda. Ati adusigiye umurage ukomeye cyane wo gukunda akazi no kukitangira udategereje igihembo. Iyo mwabaga muganira nicyo kintu yakubwiraga. Yari umuntu mwiza ubana n'abantu bose, akagira impano yo kuvuga make kandi bikagendana no gusabana. Ni nawo murage twese adusigiye. Fidèle Kajugiro Sebarinda nyuma yo kuva mu yahoze ari Orenfort yagiye gukorera komite olympique. Uyu mugabo kandi asize umugore n'umwana umwe, akaba yarareze abandi bana benshi bo mu muryango we bari barasigaye ari imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Imana, reka tuvuge tuti Imana imuhe iruhuko ridashira. Bantu mwakunze sport, niki mwibuka kuri Fidèle Kajugiro Sebarinda? Niki mumwibukaho? Muze kumbwira muri comment kuko nanjye nakuze numva imipira cyane, nakundaga umupira cyane. Yari umwe mu bantu bavuga urubuga rw'imikino neza.
ndetse mu by'ukuri wumvaga ko ari umuntu w'umunyamurava cyane mu kazi. Reka tumwifurize kugira iruhuko ridashira, tuvuge tuti Imana y'amahoro ibane nawe kandi mu by'ukuri imworohereze, mubabarira aho yakosheje ndetse imushimire ibyiza yakoze. Tunihanganisha abakunzi ba football, umuryango we ndetse n'inshuti ze n'igihugu muri rusange. Yes, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni munyemerere mbariho mpera mbabwira uko ibintu byifasha hagati y'impande zihanganye. Reka duhere kuri iyi nkuru iri kuvugwa cyane abenshi, kuko usanga abanyamurenge ni benshi bifuza kumenya uko ababo bari muri Kivu y'Amajyepfo bamerewe cyangwa se uko bakomerewe. Reka mbabwire uko Minembwe hiriwe ku munsi w'ejo nuko bwije, uko FARDC n'abambari bayo bakomeje kugaba ibitero bikomeye mu mirwano ikomeje muri ziriya axe. Ingaruka za biriya bitero bya Sukhoi 25 zongeye kuri koroza mu Minembwe ni byinshi tugiye kuba duheraho muri aya makuru. Murasirazuba bwa Kongo haravugwa ibitero bikomeye by'indege z'intambara za Sukhoi 25 bivugwa ko byagabwe mu gace kazwi nko ku'ibigori Ilundu ndetse n'ahitwa Banyenganji ni kuri Gitavi. Ibyo bitero ngo byagabwe birangira ibikorwa remezo by'abaturage byangijwe bikomeye. Utu duce rero mu by'ukuri duherereye muri centre ya Minembwe, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru angeraho aturuka muri ibyo bice avuga ko ibyo bitero byakozwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rigizwe n'ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo hamwe na FDLR, aho bivugwa ko byaturutse ku birindiro bya Poezelo ahantu hagenzurwa n'izi ngabo. Bivugwa ko ibyo bisasu byibasiye cyane imihana ituwe n'abanyamulenge n'abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge, aho amazu n'ibindi bikorwa remezo byangiritse bikomeye, nubwo imibare nyayo ibyangiritse ndetse n'ababa bahitanywe n'ibyo bitero itaratangazwa ku mugaragaro. Ibitero bivuga ko byabaye nyuma y'ibindi by'indege za drone ndetse na Sukhoi 25 byagabwe ku munsi wo kwa gatanu mu duce twa Lunundu tugana ahitwa Kabingo, nabyo bikagwamo abaturage batari bake, hakangirika ibikorwa remezo, amazu y'abaturage ndetse n'indi bitandukanye. Hanyuma rero amakuru kandi agaragaza ko ibyo bitero byo mu kirere byangirijwe cyane mu by'ukuri n'ibitero byo ku butaka. Bivuga ko byagabwe n'ihuriro rya FARDC na coalition, birumvikana ku wa kabiri no ku wa gatatu muri iki cyumweru turi gusoza. Bikavugwa ko rero byari bigamije gusenya ibirindiro by'imitwe irwanya ubutegetsi. Icyakora bivugwa ko ibyo bisasu cyangwa se ibyo bitero byibasiye cyane imihana ituwe n'abanyamulenge. Ku rundi ruhande bivuga ko umutwe twirwaneho urwanira abanyamulenge wakomeje gusubiza inyuma ibyo bitero binyuze mu mirwano yabereye mu bice bya Kalingi, Bidegu, Kalonge, Gakenke ndetse n'ahandi. Ibisasu nk'uko aya makuru akomeza bivuga byagabwe mu masaha ya kare hafi saa 5 z'igitondo, na gusa aka kanya nta mibare yemejwe y'ababaguye muri ibyo bitero cyangwa se byangiritse ku butaka yari yatangazwa ku mugaragaro. Muri axe za Minembwe kandi nk'uko amakuru ansesekaraho cyangwa se ari kugenda angeraho abishimangira, biravugwa neza ko Minembwe FARDC, FDLR, Wazalendo, Bombi bose cyangwa se iyo coalition yose bonge bagaba ibitero shuma mu birindiro bya M23 na twirwaneho mu gace kitwa ngo ni Kiziba. Babiteyemo cyangwa se babigabye ibitero baprovoka ibirindiro bya M23 na twirwaneho baturutse ahitwa Ibuhuzi, abandi baturuka ahitwa Ruhinja, aha ni muri teritwari ya Mwenga. Ngo basanze M23 na twirwaneho babiteguye bihagije, babakubise inshuro babasubiza inyuma, babambutsa ikiyaga cya Muhembezi, aho raporo iri kutugeraho cyangwa se report ya lisansi na Majeruhi ivuga ko ARC yishe aba FARDC 72, yica aba FDLR 66 na 49 bafashwe b'Abazalendo hafashwe matekwa zigera kuri 40. Aka nabyita kaga kagira indushyi. Coalition yagize itya irongera irikokingira avuga iti reka tubabaze izi ntare za Sarambwe nari ya Madubu. Minembwe, FARDC, FDLR na Wazalendo baprovoca ibirindiro bya M23 na twirwaneho mu gace ka Kiziba, batera baturutse ahitwa Muhuzi na Ruhinja ni muri teritwari ya Mwenga. Ngo bari bazi ko by'umugono izi ndwanyi za General Sultan Makenga ndetse nari ya Madubu yo muri twirwaneho, ngo basanga bari maso sasa si ugukozanyaho ivumbi riratumuka.
byarangiye M23 na twirwaneho bakubise inshuro coalition isubira inyuma amaramasa, ariko ngo ntago bigeze basubira inyuma ngo bibahire kuko abenshi muri bo bahasize ubuzima. Biravugwa neza ko twirwaneho na M23 bari biteguye bihagije, bakubise coalition inshuro bayisubiza inyuma, babambutsa ikiyaga cyitwa Muhembezi, aho report ya risasi na majeruyi iri kutugaragariza ko ARC yishe cyangwa se ikindi gisirikare Armée Révolutionnaire Congolaise, ni gisirikare cya AFC M23, ngo babashije kwica aba FARDC bajya kuri 72, bivugana aba FDLR 36 ndetse na 49, bafata abagera kuri 40. Mwumva ibintu byabaye, abagera kuri 40 ba coalition nibo bafashwe matekwa. Mu minembwe kandi FDLR, FDNB na P5 bafatanyije na Wazalendo baprovotse cyangwa se bagabye ibitero muri Rurambo mu gace ka Gahororo, ni Gahorohoro yego, ahitwa Kageregere ni muri sheferi ya Bafuliru, ni mu Bafuriru, muri groupement ya Kigoma ni mu birindiro bya M23 ndetse na twirwaneho. Amakuru angeraho aravuga ko ngo izo force nshya uko zahageze bagiye gushyiraho ngo bagiye gushyiraho defense, batazi ko M23 na twirwaneho bahari, noneho ngo bakubiswe karahava bitunguranye rwose basubizwa inyuma. Report ya risasi na majeruhi iravuga ko M23 na twirwaneho bishe FARDC 43, FDNB 39, FDLR 45 na P5 42 ndetse n'abazarendo 89. Bavandimwe muze kunkorera mufate icyo nakwita calculator mu nteranyiriza abo bahasize ubuzima. Ahangaha ndabisubiramo mu bice bya Rurambo, Wazalendo, FARDC, FDLR, FDNB, P5 birumvikana aba bagabye cyangwa se bagabye ibitero muri Rurambo mu gace ka Gahorohoro ayitwaga Kageregere muri sheferi ya Bafuleru muri groupement ya Kigoma, ni mu birindiro bya M23 na twirwaneho. Bivuga ko izo force nshya zahageze zivuga ko ngo zigiye gushyira ibirindiro cyangwa se gushinga ibirindiro cyangwa se defense muri ibi bice, batazi ko M23 na twirwaneho bahafite ibirindiro. Byarangiye bakubiswe inshuro, bakubitwa bitunguranye basubizwa inyuma, abatabashije gusubira inyuma bahatakarije ubuzima. Risasi ya report na majeruyi iragaragaza ko M23 ndetse na twirwaneho bishe FARDC 43, bica aba FDNB 39, bica aba FDLR 45 na P5 42 ndetse n'abazarendo 89. Ayo makuru mbahaye muyakoresha icyo mushaka. Muri Kivu y'Amajyepfo byongeye gukomera. Muri teritwari ya Shabunda naho ni muri Kivu y'Amajyepfo, FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye ibitero mu bice bya Nyarubemba ndetse na Nyombe mu nkengero za Mayimingi, ni mu birindiro bya M23. Muri ibyo bitero hakoreshejwe drone 6 za FARDC na coalition muri Air Force, naho ku butaka hakoreshejwe ibifaru bigera kuri 3 n'imbunda z'imisada. Ngo basanze M23 naho yabiteguye yabateza icyo nakwita ambuscade cyangwa se ambush karabutaka, ndetse ngo bashinze imbunda zirasa drone, birangira M23 irashe drone mu byukuri enye, hagati y'enye n'esheshatu bari estimatinga, ndetse mu byukuri ko ngo hari ambushi zakoze akazi gakomeye cyane, mu byukuri zasubije inyuma, ndetse bikavuga ko ngo imirwano yakomeje ica igikuba mu bindi bice, aho report ya risasi na majeruhi ivuga ko M23 yishe aba FARDC 79, yica aba FDNB 53 ndetse na FDLR 45 na Wazalendo 41, hatwikwa ibifaru bigera kuri haravugwa hagati ya 2 na 3. Ku ruhande rwa M23 ngo haguye abagera kuri 2, hakomereka abagera kuri 4. Muri Beniho umutwe w'iterabwoba wa ADF wagabye ibitero mu gace ka Kirindiyo ya kabiri mu nkengero z'umujyi wa Beni, hishwa abaturage 3 barimo abasivile 5, bakaba mu byukuri
mu by'ukuri hari n'abandi bashimuswe, umubare munini w'abaturage nturamenyekana. Mu by'ukuri byabaye ngombwa ko abaturage bo mu bice bitandukanye bakora imyigaragambyo bamagana FARDC kuba nta kikora kugira ngo bakingire abaturage, babarinde mu gihe bakomeje kwicwa buri munsi, ku buryo mu by'ukuri usanga biteye agahinda cyane. Ibi ni biri gutangazwa muri teritwari ya Walikale. Bavandimwe, amakuru yo guturuka muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ni amakuru akomeye cyane. Amakuru y'imirwano n'intambara ni amakuru akomeye cyane. Muri Kivu y'Amajyaruguru, reka mpite mbabwira ko birakomeye cyane. Nk'ubwo ngubwo biravugwa neza ko mu by'ukuri Mikenke, Kakenke, ahitwa no mu duce twa Mont Sinai, reka bariho mpera, ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo barigamba ko bafasha abarwanyi 5 batwirwana na M23, naho abandi 17 ngo bo mu ihuriro ryitwaje intwaro rya ngo twirwaneho M23 bavuga na Red Tabara n'abanyamakuru bakorana rwa guverinoma Kinshasa, ngo bishyikirije ubutegetsi bwa Kinshasa ngo mu bikorwa bya gisirikare byabereye mu duce twa Mikenke, Kakenke, ahazwi nka Mont Sinai, imisozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ngo nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sokolade muri Kivu y'Amajyepfo, abo barwanyi berekanywe ku buyobozi bwa gisirikare mbere yo koherezwa mu mutwe wa brigade ya 13 y'ingabo z'inkeragutabara ikizwi nka Rapid Reaction Brigade kugira ngo bakurikiranwe. Igisirikare kikavuga ko bamwe muri bo bahoze ari abarwanyi ngo basabye bagenzi babo bakiri mu mitwe yitwaje intwaro gushyira hasi intwaro no kwifatanya mu bikorwa byo gushaka amahoro mu karere. FARDC kavuga ko ibyo kwishyikiriza ubutegetsi bigaragaza ingaruka z'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kubera muri icyo gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Aya akaba ari amakuru ntakubwira nti tega amatwi wumve ko nkubwije ukuri kubera ko igisirikare cya Kongo ni igisirikare gikunze gutangaza amakuru yuzuye ibihuha bijyanye no kuba kigira ngo mu by'ukuri cyo kigira ngo cyongere cyumvisha amahanga ko ari igisirikare gikomeye ntayegayezwa. Hanyuma muri teritwari ya Walikale, imirwano ikaze yongeye kubica biracika mu mudugudu witwa ngo ni Luola. Ni umudugudu uri ugabanya cyane cyangwa se ugabanyamo kabiri uduce twa Banakindi na Banamulindwa. Ni mu gace muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu ya ruguru. Ku munsi w'ejo rero kuwa gatandatu tariki 13 Kamena 2026 nk'uko amakuru aturuka mu bayobozi b'inzego z'ibanze n'abayobozi gakondo bivuga, habaye imirwano ikomeye hagati ya coalition ndetse na M23. Ni imirwano yatangiye mu gitondo cya kare rwose bw'abarwanyi ba AFC M23 ngo baturukaga ahitwa Ikatobo ndetse na Ihula bakagaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo biri Iluola. Amakuru menshi aturuka muri ako karere akavuga ko kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu humvikanye urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje mu gace imirwano yari miberamo. Ibintu byateje ubwoba rwose burinda bwira ihungabana ari ryose mu baturage bo mu midugudu ya Ihula n'indi midugudu ikikije aho cyane cyane ahitwa Minjenje na Mpeti. Aya makuru kandi akavuga ko abaturage ba Luola bari bamaze iminsi mike bahunze uwo mudugudu kubera impungenge z'umutekano zari zihari. Bamwe bahungiye muri Minjenje na Mpeti, abandi bajya amashyamba kugira ngo bihishe ibikorwa by'urugomo rwitwaje intwaro. Iyi mirwano rero ikabaye nyuma y'icyumweru hafi ya cyose aka gace karimo agahenge kugeza ubu. Imidugudu 11 yo mu gace ka Kisimba ikwirakwijwe cyangwa se iri mu duce dutatu, bikavugwa neza ko iri maboko y'abarwanyi ba M23 nk'uko amakuru abishimangira. Byumvikane ko intare za Sarambwe ziri imbere cyane muri iyi axe ya Wari cyangwa se muri access muri teritwari ya Walikale ku mirongo y'urugamba. Walikale, ibirindiro bya Wazalendo nanone byatewe ibisasu n'indege zitagera abapilote zizwi nka drone za AFC M23 ahitwa Ibuhimba. Ku munsi w'ejo kuri kuwa gatandatu tariki 13 abarwanyi ba AFC M23 ngo bateye ibisasu ku birindiro bya Wazalendo biri mu gace ka Buhimba mu itsinda rya Walowa Yungu muri teritwari ya Walikale muri Nokivu. Amakuru aturuka ku bayobozi b'inzego z'ibanze n'abakuru b'imidugudu avuga ko AFC M23 yakoresheje drone ziteye ibisasu bikomeye ku birindiro bya Wazalendo hagamijwe kubahatira kuva muri ako gace. Abaturage bo mu midugudu ikikije Buhimba batangaje ko bumvise urusaku rukomeye rw'iturika ry'ibisasu nyuma y'uko ibyo bisasu birekuwe n'izo drone. Kugeza ubu umubare wahitanywe cyangwa se abakomeretse nturamenyekana, gusa amakuru avuga ko Buhimba igikomeje kugenzurwa na Wazalendo nubwo habaye icyo gitero cya drone.
bikavugwa neza ko rero ubwoba bukiri bwose muri izi axe byangijwe cyangwa se byagezweho n'icyo gitero ntibyatangajwe nk'uko amakuru bigaragaza. Gusa turakomeje kugenda duterayo imboni kugira ngo tumenye uko ibintu byaje kurangira. Ubwo makuru yacu ari imbere turaza kubabwira ibyo ari byo. Muri Walikale kandi abantu 5 bakekwaho gukorana na Wazalendo ngo bafashwe na M23 ahitwa Rusamambu. Ni amakuru atangazwe n'ikinyamakuru cyandikira mu kwa guverinoma Kinshasa. Ni ikinyamakuru cya Actualité kiravuga ko rwose AFC M23 abarwanyi ba AFC M23 ngo bafasha abasivile 5 mu gace ka Rusamambu mu itsinda cyangwa se muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale, ngo barabashinja gukorana na Wazalendo. Bakavuga ko mu by'ukuri ngo AFC M23 ikavuga ko ngo babagezagaho amakuru yerekeye ingendo n'imyitwarire y'ingabo zayo muri ako gace ka Walikale. Nk'uko amakuru aturuka ngo ku bayobozi b'imidugudu, ikinyamakuru gitangaza ko mu gikorero cya Yakuya bivuga ngo abo basivile bafatiwe mu ngo zabo umwe ku wundi, ngo nyuma bajyanwa ku birindiro bya AFC M23 i Rusamambu. Ni amakuru yemejwe n'inzego z'umutekano zivuga ko kugeza ubu hataramenyekana uko abo bantu bamerewe kuva bafatwa. Andi makuru aturuka i Rusamambu nubwo ari amakuru aturuka ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa atemezwa na buri ruhande, aravuga ko abasivile bajyanywe i Buleusa, umujyi mukuru w'itsinda rya Ikobo cyangwa se groupement ya Ikobo, aho bavuga ko bakomeje gufungirwa n'abarwanyi ba AFC M23. Mu by'ukuri abahagararira uburenganzira bwa muntu ngo bamaganye iki gikorwa bavuga ko ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage batuye mu duce dutandukanye tugenzurwa ngo n'abo barwanyi ba AFC 23. Imiryango imwe n'imwe iharanira uburenganzira bwa muntu ngo irasaba abayobozi ba M23 gukebura abarwanyi babo ngo no guhagarika ibikorwa byose byo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu duce bagenzura. Ubwo rero ni bimwe mu biri gutangazwa nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bashinja M23 ko mu by'ukuri ikora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Murabizi ko hagenda hasohoka amaraporo ashinja M23 guhonyora uburenganzira bwa muntu, nubwo nta gihamya na kimwe kijya kigaragazwa ko ibyo byose byakozwe. Yes, hanyuma reka tuhite twinjira muri iyi nkuru y'ibyishimo cyane. Ni intambwe ikomeye M23 yateye, abasirikare ba M23 kabisa, abahungu ba General Sultan Makenga, noneho FARDC barayica barayimara. FARDC barayica kubeshya abavandimwe kubera ko bayikwitaga nta niripfumuye bakorera, noneho hajemo n'agasukari. Igisirikare cya Kongo kiraje gikubitike ku rwego rukomeye. Reka nse mbabwire ibintu byabaye. Hanzwe ko umutwe wa M23 uzajya wishyura abarwanyi bawo, ndetse rwose bamwe batanye no guhabwa amafaranga. Bari kubyina ku rukoma, bari kubyinira ku rukoma. Reka nse mbabwize ukuri, izi ntare za Sarambwe ibintu zigiye gukora igisirikare cya Kongo na kamara maza muzabirebesha amaso. Tshisekedi bamugira inama ababwire bashyire barekere bayamanike kubera ko ibintu bigiye kubabaho. Mwabonye uduce ba M23 yafashe iva Bunaga nigera irindi igera Ovira. Mwabonye operation zagiye zikorwa, nta musirikare wahembwaga. Reka muze murebere dore noneho aho bigeze. Uyu mutwe wa AFC M23 watangaje ko watangiye guha abasirikare bawo umushahara wa buri kwezi kabisa, mu gikorwa ugaragaza nk'intambwe nshya yo kubaka no gutunganya inzego zawo za gisirikare n'ubuyobozi mu bice ugenzura muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavandimwe, nk'uko amakuru abivuga, n'amakuru atangajwe n'abegereye uyu mutwe, avuga ko abarwanyi bato ba AFC M23 batangiye guhabwa amafaranga. Nibura umuto azajya ahabwa amadolari 100 y'Amerika, bivuze ibihumbi 146 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, s'il vous plaît. Ni mu gihe abafite amapeti n'inshingano zisumbuyeho birumvikana bo bazajya bahabwa amafaranga arenze ayo ngayo. Iyi gahunda yemejwe kandi na Benjamin Mbonimpa, igihamya cy'uko ari ukuri. Mbonimpa ari umunyamabanga uhoraho wa AFC M23, yavuze ko uwo mutwe ugeze ku cyiciro gikomeye cyo kwita ku basirikare bawo. Mu butumwa yanyujije kuri X ya Twitter yagize ati, ni icyiciro gikomeye mu kwita ku basirikare bacu b'intwari, ubuvuzi ndetse n'ifunguro rya buri munsi birahari. Ku bijyanye no kubaha ibikoresho bya gisirikare n'imyambaro, umuryango wacu ubikora neza kandi ku buryo buhoraho. Amwe mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abarwanyi ba AFC M23 basabwe n'ibyishimo nyuma yo guhabwa amafaranga, bifotozanyaga rwose ayo mafaranga banezerewe babyina. Bamwe mu barwanyi bavuga ko rwose gutangira guhembwa ari ikimenyetso cyo guha agaciro ubwitange bagaragaje kuva binjiye muri uwo mutwe.
umwe mu barwanyi wahoze ari impunzi mbere yo kwinjira muri AFC M23 2022 yavuze ko rwose amafaranga batangiye guhabwa ari uburyo bwo kubatera imbaraga n'akanyabugabo zo gukomeza urugamba bavuga ko rugamije gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati impamvu ya mbere duteye kujya muri uru rugamba ni iby'ababyeyi bacu banyuzemo ndetse n'ibyo natwe dukomeje guhura nabyo. Ati rwose nibyo dukomeje guhura nabyo muri Kongo bitewe n'ubwoko bwacu cyangwa se uko dusa. Aya mafaranga rero ni inkunga idutera imbaraga zo gukomeza kwitanga kugira ngo ibibazo muzi by'intambara bikemuke kandi abanyekongo bose babashe kubaho mu cyubahiro, uburinganire no kutavangurwa. Yes, abasesenguzi bakavuga ko mu by'ukuri ubushobozi bwo guhemba abarwanyi ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko umutwe witwaje intwaro wa M23 uri kugenda ugira imikorere ihamye kandi yubakiye ku nzego zigenzura ibikorwa byawo. Umushakashatsi wigenga ku makimbirane mu karere k'ibiyaga bigari ariwe Eliezer Ushindi yavuze ko iki cyemezo kirenze gutanga umushahara gusa, ahubwo kikaba kigaragaza ko AFC M23 ikomeje gushimangira ubushobozi bwayo bwo kwigenga. Ati uko umutwe witwaje intwaro ugenda wubaka inzego zawo z'ubuyobozi, izimari n'iza gisirikare zigenga, niko kurandurwa kwawo hakoreshejwe igisubizo cya gisirikare gusa birushaho kugorana. Ibi bishimangira ibitekerezo by'abasaba igisubizo cya politike cyakemura ibibazo by'ishingiro by'amakimbirane ariko mu by'ukuri hakanabungabungwa ubusugire bwa leta ya Kongo. Aha ni nko gutanga ubuhamya avuga ati rero Tshisekedi wumva ko azarasuye umutwe biragoye cyane, uyu mutwe wamaze kubona ko mu by'ukuri ari umutwe uri ku rwego rwo guhangana n'uwo ari we wese. Akomeza avuga ko rero gutangira guhemba abarwanyi ba AFC M23 bishimangira ubumwe bw'imbere mu mutwe, bikanoza imiyoborere yawo ndetse bigatanga ubutumwa bwa politike ku bawurwanya ndetse no ku bawushyigikiye. Yes, hanyuma reka mu by'ukuri tuve ku bya M23 keretse niba hari indi nkuru nibagiwe ifitanye isano na M23. Reka mpite mu by'ukuri mbabwira ibiri gutangazwa i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Fayulu yari yishwe ejo bundi tariki 12. Niyo nkuru yiriwe ivugwa cyane, twanayigarutseho no ku munsi w'ejo mu myigaragambyo yo kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga mu by'ukuri gahunda ishyizwe imbere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni mu gihe rero polisi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo PNC cyangwa se Police Nationale ya Kongo isanzwe ifite inshingano zo kurinda abaturage, kubungabunga umutekano no kubahiriza amategeko. Amashusho ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'imyigaragambyo yabaye ejo tariki 12 Kinshasa yakanguye impaka zikomeye ku buryo uru rwego ruri gusohoza inshingano zarwo. Nk'ubwo ngubwo aya mashusho yakomeje gusakara masaha yatambutse ubwo imyigaragambyo yabaga ku munsi wo kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu, agaragaza bamwe mu bapolisi bakubita umugabo bikomeye kugeza asa n'uwataye ubwenge, mu gihe andi mashusho agaragaza abapolisi batera amabuye abaturage bari mu myigaragambyo. Ibi byateye impungenge rero abatari bake bibaza niba koko polisi y'igihugu cya Kongo ikiri mu murongo w'inshingano zayo cyangwa niba hari icyuho gikomeje kugaragara mu myitwarire ya bamwe mu bayigize. Nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga polisi y'igihugu cya Kongo PNC, ni urwego rwa gisivile rutabogamiye kuri politike. Inshingano zarwo zirimo kurinda abaturage n'ibyaha murabarira ni ukurinda abaturage n'ibyabo, kubungabunga ituze rusange no gushyira mu bikorwa amasezerano ndetse n'amategeko y'igihugu. Mu rwego rw'imirimo ya buri munsi, polisi ishinzwe gukumira ibyaha mbere y'uko biba, kurinda umutekano rusange, gucunga imyigaragambyo mu buryo bwubahiriza amategeko no gutabara abaturage igihe bari mu kaga. Abasesenguzi mu by'uburenganzira bwa muntu rero bavuga ko gukubita abaturage bakabakomeretsa cyangwa se guhagarika imyigaragambyo yifashishije amabuye bidakwiye na gato kuranga urwego rw'umutekano rw'umwuga, ahubwo bavuga ko ibikorwa nk'ibi bishobora gufatwa nk'ihohoterwa rinyuranyije n'amahame agenga imikorere ya polisi ya kinyamwuga. Hanyuma abakurikiranye amashusho bahuriza ku kugaragaza ko ibikorwa byagaragayemo cyangwa se byagaragaye muri imyigaragambyo bamwe mu bapolisi bisa mu by'ukuri
n'ibinyuranyije n'amahame mpuzamahanga agenga imicungire y'imbaga mu gihe cy'imyigaragambyo. Mu bihugu byinshi polisi iba ifite inshingano zo gutatanya cyangwa se kugenzura imbaga ikoresheje uburyo bugamije kugabanya urugomo no kurengera ubuzima bw'abaturage. Nyamara amashusho yagaragaye i Kinshasa yatumye benshi bibaza niba hari ikibazo cy'amahugurwa, imyitwarire cyangwa se uburyo bwo kubazwa inshingano ku bakozi b'umutekano. Hari n'abavuga ko rwose iyo polisi itangiye gufata umuturage nk'umwanzi aho kumufata nk'umuntu igomba kurinda, haba habayeho gutandukira intego nyamukuru y'urwego rw'umutekano. Baterera iki gipolisi cya Kongo ntabwo ari igipolisi kigaragaza indangagaciro mu kurinda abaturage, mu by'ukuri ahubwo ni igipolisi kigaragaza mu by'ukuri inyota yo guhonyora uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'umuturage. Mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko amatora ateganyijwe muri 2028 adashobora kuba mu gihe ikibazo cy'umutekano kizaba kigihari. Iri jambo ryahise ritera impaka zikomeye muri Kongo no hanze yayo. Hari abaryumvise nk'ubutumwa bwo gushyira imbere umutekano w'igihugu, mu gihe abandi babubonamo intangiriro y'urugendo rushobora gutuma manda ye yongerwa binyuze mu bihe bidasanzwe. Reka turebere hamwe uburyo intambara ishobora guhinduka intwaro ya politike kuri guverinoma Kinshasa. Mu mateka ya Afurika no hanze cyangwa se no mu bindi bihugu by'isi, abayobozi benshi bakunze gukoresha ibihe by'intambara cyangwa se ibibazo by'umutekano kugira ngo basubike amatora cyangwa babongere igihe bamara ku butegetsi. Ubwo rero ijambo rya Tshisekedi rikaba rishobora gusobanurwa mu buryo bubiri: gushaka gutuza igihugu mbere y'amatora. Birumvikana, ku ruhande rumwe uburasirazuba bwa Kongo buracyafite ikibazo cyangwa se ibibazo bikomeye by'umutekano. Imijyi myinshi yagiye ihinduranya ubuyobozi hagati y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Urumva ko n'impinduka zagiye ziba kandi ku gice cy'igihugu. Muri iyo rero cyangwa se muri iyo mimerere, gutegura amatora yizewe bishobora kugorana kuko urebye hari abaturage benshi bimuwe ibice bitarimo ubuyobozi bwa leta ndetse n'umutekano w'abatora n'abakandida ushobora kutizerwa. Ubwo rero abashyigikiye perezida bavuga ko amatora atabaye mu mutekano ashobora guteza, cyangwa se amatora atabaye mu mutekano ashobora guteza ibibazo birenze iby'igihugu gifite ubu. Hanyuma hakavuga ku gutegura uburyo bwo kuguma ku butegetsi bigashinjwa Perezida Tshisekedi. Ari nayo mpamvu hakomeje kuba imyigaragambyo yamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga, kuko ku rundi ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iri jambo rishobora kuba intangiriro yo gutegura uburyo bwo gukomeza gutegeka nyuma y'umwaka wa 2028. Bashingira ku kuba mu myaka ishize harabaye ibiganiro ku guhindura itegeko nshinga, impaka ku gihe manda za perezida zigomba kumara, ndetse n'ubutegetsi bukomeje gushimangira ko ikibazo cy'umutekano ari cyo kibazo gikomeye kurusha ibindi. Niba intambara ikomeje imyaka 2 cyangwa se 3 iri imbere, bishobora gutuma havuka igitekerezo cyo gushyiraho inzibacyuho cyangwa se ubuyobozi bw'agateganyo. Hakibazwa ese gukomeza intambara byaba mu nyungu za Tshisekedi? Reka tubirebere hamwe nabyo, kuko mu rwego rwa politike intambara ishobora gutanga inyungu zimwe zirimo gutuma abaturage bibanda ku bibazo by'umutekano aho kwibanda ku bibazo by'ubukungu, gukusanya inkunga mpuzamahanga no guhuza abaturage nyuma y'umukuru w'igihugu. Birumvikana cyane, inyuma y'umukuru w'igihugu. Ariko kandi ikaba ifite ingaruka zikomeye zirimo umunaniro w'abaturage, igabanuka ry'ubukungu, kutizera ubuyobozi ndetse no kwinuba kw'abaterankunga mpuzamahanga. Aha niyo mpamvu inyungu za politiki z'igihe gito zishobora kuvamo igihombo gikomeye mu gihe kirekire. Ariko bibaza batese M23 yabibanamo ayahe mahirwe? Icyo nacyo reka tukirebere hamwe, kuko niba Kinshasa ikomeje kuvuga ko amatora ashobora gusubikwa kubera intambara, M23 ishobora gukoresha uwo murongo mu kugaragaza ko ubutegetsi buri gukoresha intambara nk'urwitwazo rwa politike, ko ibibazo bya Kongo bidashobora gukemurwa n'intambara gusa, ndetse ko hakenewe ibiganiro bya politike birenze ibikorwa bya gisirikare. Ibi rero bigashobora kongera igitutu ku buyobozi bwa Kinshasa imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Umuryango mpuzamahanga ese uzabyakira ute? Kinacyo wakibaza.
Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi n'imiryango mpuzamahanga birashyira imbere kubahiriza itegeko nshinga, guhererekanya ubutegetsi mu mahoro no kubahiriza amatora mu gihe cyagenwe. Niba byatangiye kugaragaza cyangwa se kugaragara ko intambara ikoreshwa nk'impamvu yo gusubika amatora, bishobora gutuma habaho igitutu cya diplomasi, gusaba ibiganiro bya politike byagutse ndetse no kugabanya inkunga zimwe na zimwe. Muri make, amagambo ya Perezida Tshisekedi ku matora yo mu myaka ya 2028 ngashobora kuba ari ukuburira abaturage ko umutekano ari wo uzagena ejo hazaza h'igihugu, ariko kandi ashobora no gufungura impaka nshya ku hazaza h'ubutegetsi bwe. Ikiganiro rero ikigaragara ahangaha nyuma y'amagambo yatangaje muri kiganiro ni uko hagati ya 2026 na 2028 intambara mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kutazaba ikibazo cya gisirikare gusa, ahubwo ishobora no kuba ikibuga gikomeye cy'imibare ya politike izagena uzayobora Kongo nyuma ya 2028. Gusa nk'uko amateka ya Kongo byerekana, igihe cyose ikibazo cy'umutekano cyinjijwe mu mibare y'amatora n'ubutegetsi, impaka ziba nyinshi kurusha ibisubizo. Niyo mpamvu imyaka 2 iri imbere ishobora kuzaba ingenzi mu by'ukuri mu kugena niba mu by'ukuri amagambo ya Tshisekedi ari impuruza ku mutekano cyangwa se intangiriro y'impinduka cya muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, nimunyemerere nambuke mbabwire ku yandi makuru ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari. Reka mbabwire ko kuri ubu Irani, igihugu kiri mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari raporo yashyizwe hanze n'ibitangazamakuru mpuzamahanga ivuga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, yaba yarahaye Iran amafaranga barirwa muri za miliyari z'amadolari y'Amerika kugira ngo ihagarike ibitero yayigabagaho mu gihe amakimbirane hagati ya Iran, Amerika na Israel akomeje gukaza umurego. Nk'uko Reuters yabitangaje, mu by'ukuri United Arab Emirates yamaze kugeza kuri Iran miliyari 3 z'amadolari y'Amerika, mu gihe andi makuru aturuka mu karere avuga ko ayo mafaranga ashobora kugera hagati ya miliyari 10 na miliyari 20 z'amadolari. Amakuru agaragaza impinduka zikomeye mu mubano wa United Arab Emirates na Iran, cyane cyane ko mbere Leta Zunze z'Abarabu yari mu bihugu byagaragazaga umurongo ukakaye kuri Iran ndetse ukanashyigikira ibikorwa byo kuyishyiraho igitutu. Raporo ivuga ko kandi mu minsi ishize United Arab Emirates yakiriye bamwe mu bayobozi b'umutwe wa IRGC wa Iran mu nama yabereye i Abu Dhabi hagamijwe kugabanya umwuka mubi no kwirinda ko igihugu cyaba kimwe mu byibasirwa n'ibitero bya Iran. Mu gihe ibihugu nka Bahrain, Kuwait na Jordan byavuze ko byagabweho ibitero bya Iran nk'igisubizo ku bitero bya Amerika, United Arab Emirates yo ntiyigeze igaragara mu bihugu byibasiwe cyane muri iyo minsi. Abasesenguzi bavuga ko niba ayo makuru ari ukuri, ashobora kuba ari intambwe nshya mu kongera umubano w'ubucuruzi hagati ya Iran na United Arab Emirates, kuko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ubundi isanzwe ari umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Iran mu rwego rw'ubukungu. Nubwo bimeze bityo, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Iran ngo ntabwo ziratangaza ku mugaragaro iby'ayo mafaranga bivugwa, bituma hakomeza kubaho impaka ku kuri kw'ayo makuru ndetse n'icyo ayo masezerano yabagamije mu rwego rwa politiki n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Reka tugane ku musozo w'ayo makuru nsoreza kuri inkuru ivuga ko mu by'ukuri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yahagaritse umugambi wari warateguwe n'igisirikare cy'iki gihugu cya Amerika. Ni umugambi karundura wo kohereza ingabo ku butaka bwa Iran kugira ngo zifate ububiko bwayo bwa uranium yongerewe ubushobozi. Trump yahagaritse umugambi nyuma yo kuburirwa ko icyo gikorwa cyashoboraga guteza igihombo gikomeye ku ngabo za Amerika no gukurura intambara ndende mu karere. CNN ivuga ko abayobozi bakuru ba gisirikare muri Amerika bari bamaze igihe bategura operasiyo idasanzwe yo kwinjira muri Iran bagafata uranium ifatwa nk'iyakoreshwaga mu gukora intwaro kirimbuzi.
Amakuru avuga ko ku ya 19 Gicurasi uyu mwaka umugaba mukuru w'ingabo za Amerika General Dan Kane yavuze ko cyangwa se yavuye mu nama ya NATO yari yitabiriye i Buruseli mu Bubiligi ajya ku cyicaro cya CENTCOM n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika zishinzwe uburasirazuba bwo hagati i Tampa muri leta ya Florida, aho yahawe amakuru y'ibanga ku buryo Amerika yashoboraga kwigarurira iyo uranium ku ngufu. Abegereye ahabereye ibiganiro bavuze ko General Kane nyuma yagejeje kuri Trump amahitamo yose ya gisirikare yarateganyijwe, ariko perezida wa Amerika aza gufata umwanzuro wo kuhagarika cyangwa se guhagarika iyo mugambi nyuma yo kumenyeshwa ko Iran yashoboraga kwihimura bikomeye kuri Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. CNN ivuga ko indi mpamvu yatumye Trump asubika uwo mugambi ari impungenge, bikavuga ko ari impungenge z'uko ashoboraga guteza impfu nyinshi ku basirikare ba Amerika ndetse ukongera guhungabanya ubukungu bw'isi binyuze kwihungabana ry'ubucuruzi bwa peteroli. Bivugwa ko kandi operasiyo yari kuba ikomeye cyane kuko uranium ya Irani ibitse mu bigo bya Isfahan, Natanz ndetse na Fordo. Byinshi muri byo bikaba biri munsi y'imisozi no mu miyoboro y'ubutaka ifite ubwirinzi bukomeye. Abasesenguzi ba gisirikare bavuze ko kuyifata byari gusaba kohereza magana y'abasirikare b'inzobere mu bikorwa byihariye, ndetse bikaba byari bisa mu by'ukuri n'igitero cyo kwigarurira igihugu. Umwe mu bavuganye na CNN yavuze ko byari kuba bigoye cyane gushakisha iyo uranium muri iyo miyoboro yose, byari gusaba ko Amerika yohereza myinshi. Mu by'ukuri rero byari kuba bisa no gutera Iran, mu gihe kandi amakuru agaragaza ko Iran yari yamaze gufata ingamba zo kurushaho kurinda iyo uranium, harimo gufunga inzira zigeraho, gushyira ibisasu ku marembo y'ububiko no gusenya zimwe mu nzira ziganayo kugira ngo birusheho kugora uwo ari we wese washaka kuyifata. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki 14 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.